Ini ya Robert pendon buram malak apa? Ya kasakramen berkutam keduan berlalong blei. Ka buram haupa berhaku berban simbakui. Balalong kabanikom kumcuk mentabat prapos namasnam amen. Ini ya Robert pendon buram malak apa? Ya kasakramen berkutam keduan berlalong blei. Ka buram haupa berhaku berban simbakui. Balalong kabanikom kumcuk mentabat prapos namasnam amen. Ini ya Robert pendon buram malak apa? Ya kasakramen berkutam keduan berlalong blei. Ka buram haupa berhaku berban simbakui. Balalong kabanikom kumcuk mentabat prapos namasnam amen. Agak tem pabra kun beram simbakut. Amin. Pukpa jungi Bahabne kalong ka bakwit ka kan penjome. Kalman ka gimajome, kalman ka monjome, haka kinduyo kumbahabne. To ayagi mentaga chimbam jungi kabangalasmi. Patama piangi akiringan jungi. Kumbangi ringa makia kalasmiangi. Barbade lalangi shaga chipenshai. Henry tapayangi nakabasni. Amin. Kublai Kamaria Kepada kecingai terakhir dan pala kerkuya panam dan kekentai Bala kerkuya sago posyong pao Yesu Kamaria bakuir kumia jomole dulai na kabanta jungi kenambo Menta bidha kabar kecingai jungi amin Ngangi haule bab dan borbaro Menang tau kabane bat kakendeu Batau Yesu Kristus kun bamarwe jomo Utrai jungi ya wala puna mansia bakuir Ya wala kana Kamaria tesoti Ubala shagre benya po Pontius Pilatus Nasana ya ulia pratebreu Ulagaya shkibaya Hakasi kibaya Kunepa kibaya Ulagaya shabne Kushmasha kumono plek Pabran borbaro Nangka uwan barban bishagre Ibayin berdabaya Nange jomen sewa koit Hakabala katolik bakoit Hakajinge salag koit Hakajing abya kipo Hakajing nipakarado Hakajing nimamsyukur Amin Kukpabam syukur Tatarwa kami kami berkasnam kami siang berjilong blai kukun baide jomi utrai kan berjuli Yesus Kristus pan berbiana kabandaki bob jomi berjong kaperte barok kami Namarga Jishashta Makodi Sajang U Koisne yang beria kaperte barok kami Namarga Jishashta Makodi Sajang U Koisne yang beria kaperte barok kami Namarga Jishashta Makodi Sajang U Koisne yang beria kaperte barok kami Namarga Jishashta Makodi Sajang U Koisne yang beria kaperte barok kami Namarga Jishashta Makodi Sajang U Koisne yang beria kaperte barok kami Namarga Jishashta Makodi Sajang U Koisne yang beria kaperte barok kami Namarga Jishashta Makodi Sajang U Koisne yang beria kaperte barok kami Namarga Jishashta Makodi Sajang U Koisne yang beria kaperte barok kami Namarga Jishashta Makodi Sajang U Koisne yang beria kaperte barok kami Namarga Jishashta Makodi Sajang U Koisne yang beria kaperte barok kami Kukpabam syukur Natarwa kami berkasnam kami siap berjilong blai kun baide jomi Utrai kan rajungi Yesus Kristus pan berbiana kabandaki bob jomi berjong kaperte barok kami Nama kajing shashitam bakode sajumu Daisnei beraka percaya barokawai Nama kajing shashitam bakode sajumu Daisnei beraka percaya barokawai Nama kajing shashitam bakode sajumu Daisnei beraka percaya barokawai Nama kajing shashitam bakode sajumu Daisnei beraka percaya barokawai Nama kajing shashitam bakode sajumu Daisnei beraka percaya barokawai Nama kajing shashitam bakode sajumu Daisnei beraka percaya barokawai Nama kajing shashitam bakode sajumu Daisnei beraka percaya barokawai Nama kajing shashitam bakode sajumu Daisnei beraka percaya barokawai Nama kajing shashitam bakode sajumu Daisnei beraka percaya barokawai Nama kajing shashitam bakode sajumu Daisnei beraka percaya barokawai Uppa bamchukut natarwa kami berkasnam kami siap berjilong blai ukun baide jomi Utrai kan rajungi Yesus Kristus pan berbiana kabandaki bob jomi berjong kaperte barok kami Namar kajing shashta makodi sajong u Koisne yang beria kaperte barok kami Namar kajing shashta makodi sajong u Koisne yang beria kaperte barok kami Namar kajing shashta makodi sajong u Koisne yang beria kaperte barok kami Namar kajing shashta makodi sajong u Koisne yang beria kaperte barok kami Namar kajing shashta makodi sajong u Koisne yang beria kaperte barok kami
Namar kajing shashtam makodi sarjong u. Toisne yang ibadaya kaparte barok kawe. Namar kajing shashtam makodi sarjong u. Toisne yang ibadaya kaparte barok kawe. Namar kajing shashtam makodi sarjong u. Toisne yang ibadaya kaparte barok kawe. Namar kajing shashtam makodi sarjong u. Toisne yang ibadaya kaparte barok kawe. Namar kajing shashtam makodi sarjong u. Toisne yang ibadaya kaparte barok kawe. Kupa bom jukut. Ngadarwa hame kame berkasnam kame siam berjinglong mulai ukun bale jongmi utrai karar jongi Yesus Kristus pan bian nagabantati pom jongi perjo kaparte barok kawe. Toisne yang ibadaya kapang kibasitom. 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 Ngadarwa hame kame berkasnam kame siam berjinglong mulai ukun bale jongmi utrai karar jongi Yesus Kristus ban bian nagabantati pom jongi perjo kaparte barok kawe. Namar kajing shashitam bakode sajongo. Toisne yang ibadaya kapang kibasitom. Namar kajing shashitam bakode sajongo. Toisne yang ibadaya kapang kibasitom. Namar kajing shashitam bakode sajongo. Toisne yang ibadaya kapang kibasitom. Namar kajing shashitam bakode sajongo. Toisne yang ibadaya kapang kibasitom. Namar kajing shashitam bakode sajongo. Toisne yang ibadaya kapang kibasitom. Namar kajing shashitam bakode sajongo. Toisne yang ibadaya kapang kibasitom. Namar kajing shashitam bakode sajongo. Toisne yang ibadaya kapang kibasitom. Namar kajing shashitam bakode sajongo. Toisne yang ibadaya kapang kibasitom. Namar kajing shashitam bakode sajongo. Toisne yang ibadaya kapang kibasitom. Namar kajing shashitam bakode sajongo. Toisne yang ibadaya kapang kibasitom. Koble bakoi Koble badan bor koble bayam junam. Toisne yang ibadaya kaparte barok kawe. Koble bakoi koble badan bor koble bayam junam. Toisne yang ibadaya kaparte barok kawe. Koble bakoi koble badan bor koble bayam junam. Toisne yang ibadaya kaparte barok kawe. Kali tani jo kajing Jingisynei-blei. Kajing Jingisynei-blei kapakar soy naga syade mukpa bom jukut. Toisne yang ibadaya kaparte barok kawe. Kajing Jingisynei-blei kapurang bakrau tam. Nia roy kajing krau jongme. Kaju bab ngashania hame. Ngashania hame. Kajing Jingisynei-blei kajing maya bomla syempang. Ngashania hame. Kajing Jingisynei-blei ka umpok liu bakar soy naga jing maya jong ka Trinity bakut. Ngashania hame. Kajing Jingisynei-blei ka bomla ban syempang laki priu ne daki angel. Ngashania hame. Kajing Jingisynei-blei ba mi kajing imbat kajing kemen. Ngashania hame. Kajing Jingisynei-blei ka bakam kor banya ka beneng. Ngashania hame. Kajing Jingisynei-blei ka tolong ki kam phla bat kajing phla baro. Ngashania hame. Kajing Jingisynei-blei ka bakan thubya ka parthe baro ka wei. Ngashania hame. Kajing Jingisynei-blei ba wan hiya ka parthe ka dol tin balawan longdo. Ngashania hame. Kajing Jingisynei-blei ba mi na kadin mong ka danuru Jisu. Ngashania hame. Kajing Jingisynei-blei ba don hapo ka danuru Jisu ba dap Jingisynei kam tami ki nong po. Ngashania hame. Kajing Jingisynei-blei ba don ka Eucharist ba khut. Ngashania hame. Kajing Jingisynei-blei ha ka basengi ka balang ba khut. Ngashania hame. Kajing Jingisynei-blei ha ka baptisma ba khut. Ngashania hame. Kajing Jingisynei-blei ba panman ho kiangi. Ngashania hame. Kajing Jingisynei-blei ba sanrani kajing im jongi. Ngashania hame. Kajing Jingisynei-blei ba krubiangi kam tam hatemir kajing yap. Ngashania hame. Kajing Jingisynei-blei ba aingi kajing im ba ne junam. Ngashania hame. Kajing Jingisynei-blei ba don ringkar ban gi haman ki benta kajing im jongi. Ngashania hame. Kajing Jingisynei-blei ba ya daingi na kading duchok. Ngashania hame. Kajing Jingisynei-blei ka atiar kajing kala ka ba mod ki nong po ba e do nu.
Ngashania kami. Jingisynei-blei ka jinglingok ki angel bat ka jingbom shampang ki rikhut. Ngashania kami. Jingisynei-blei ka jingbom laban shampang ki jingmayau blei. Ngashania kami. Jingisynei-blei ka basengi na ki jingjinjar baro. Ngashania kami. Jingisynei-blei ka talong ka jingsuk bat ka jingkemen jongi. Ngashania kami. Jingisynei-blei ka bakhodengi na ka jingsudasha ka jingimba shisha. Ngashania kami. Jingisynei-blei ka bakantup ya baro ki mati jongu. Ngashania kami. Jingisynei-blei ka pansnya jong baro ki jintau blei. Ngashania kami. Jingisynei-blei ha ka babaro ngiyo jingisynei. Ngashania kami. Jingisynei-blei ka jingtingen bathiangi ki to ki baling amen sim. Ngashania kami. Jingisynei-blei ka jingkermen ki to ki batu jingkermen. Ngashania kami. Jingisynei-blei ka jingjathai ki to ki basyam jenjar. Ngashania kami. Jingisynei-blei ka jingpelad na ki klam. Ngashania kami. Sinambat ka batoi na kada no jong jisu banlang ka thame ka jingisynei-ngi. Ngashania kami. Sinambat ka batoi na kada no jong jisu banlang ka thame ka jingisynei-ngi. Ngashania kami. Sinambat ka batoi na kada no jong jisu banlang ka thame ka jingisynei-ngi. Ngashania kami. Father, Son and Holy Spirit, we praise you, we thank you and we worship you. Thank you, Lord Jesus, for all the blessings which you have showered upon each one of us. Thank you, Lord Jesus, for accompanying us all throughout this day. Thank you, Lord Jesus, for your loving presence with us, within us and around us. As we are in your presence, Jesus, we surrender before you all the intentions of ourselves and all the intentions of this center, our retreat center, our parish, our school and our communities. Jesus, in a very special way, we pray for our fathers, Father Toby, Father Roshan, Father Nicholas, and we, the community sisters, all the co-workers, and all the helping staffs, and all those who are helping us in different ways. Jesus, shower your manifold blessings upon them and upon us, so that we will be a beautiful instrument in your hands to spread the message to far and wide. Loving Jesus and different places, the word of God is proclaimed. Jesus, we ask you to bless our fathers and all those who are attending the programs and the conventions and retreat. Jesus, be with them and accompany them. We pray for our Holy Catholic Church, all the cardinals, bishops, priests, religious, the faithful. Especially we pray for all the cardinals who are gathering and preparing for the election. Jesus, send your spirit upon them so that they will discern your will and choose the right person to lead the Catholic Church. We pray for our diocese, our Bishop Wilbert, and all the priests, religious and the faithful. Unite us together, Lord, in your love. We pray for all those who are sick and suffering, especially all those whom we know and all those whom we promised our prayers. Those who are suffering with HIV, AIDS, suffering from cancer, kidney, liver and heart problems, and all kinds of contagious diseases. Jesus, extend your mighty hand upon them and heal them from all kinds of their sicknesses. We pray for the childless couples, bless them with the children. We pray for all those who are searching for a job. We pray for those who are searching for their life partners. We pray for the broken families. We pray for the youth, those who are addicted to drinks, drugs, sex and all kinds of bad habits, especially all those whom we know. We pray for the people who asked our prayers. We pray for the children, those who are abandoned. We pray for the broken families, the divorced cases, the separated parents. Jesus, we ask you to bless each and everyone. We ask you to have mercy on all the departed members of our congregations, our families, our parish, and all those who are no one to pray. Forgive their sins and accept them, Lord, in your heavenly abode. We pray for all the forthcoming programs of our retreat center, of our parish, our schools and the communities. Jesus, be with us and guide and direct us. Once again, surrendering each one of us, all our heart desires, all the intentions of our retreat center, our parish, our schools, and all those whom are attending this online service. Jesus, bless each and everyone, all those who are attending this online service, grant their heart desires
Bless everyone with good health of mind, body and soul. Once again, surrendering all our intentions at your feet, asking your manifold blessings upon us, upon them, upon everyone. Once again, we raise our heart, we raise our hands and praising you. Hallelujah, 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 Kun pada mesim bakun. Kumbala loka kabamanin ko kumchuman dabar para bor junam la junam amin. En je rode draadje zo Christ. Junam la junam amin.